Okay, twagiye. Wize muri system y'icyongereza cyangwa igifaransa? Icyongereza. Twaye umuzungu. Muragiye mugera imbere amafuta aragushiranye. Keneye kumbwira ngo nahagarare akurinde ugende ushiremo amafuta mugende. Wamubwira uti mu cyongereza. Amafuta abwira umuzungu ngo wait. Akambaza ngo kubera iki? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, yo wako Kigali Rwanda wa muswe kugereze n'uyu munsi wageze. Batwibwire and then dutangire ikiganiro cacu. Ya mugatangira mutwibwira muzamuke. Murakoze cyane. Turi Bresso Family. Turi Bresso Family ariko amazina yanjye banyita Eric. Nawe yakomeza bibwira. Amazina yanjye nitwa Diane. Diane. Ugerageze uzamurijwe ariko ni sawa. Ejwe ufite se kuragira bagere ko kumvikana. Ejwe ufite ni isi. Ejwe ryiza cyane. Ejwe ufite ni isi. Hanyuma rero mumaze igihe kingana ute mubanye? Tumaze cyumweru kimwe n'iminsi. Iminsi ngaho. Cyumweru kwa gatandatu. N'iminsi ibiri cyumweru n'iminsi ibiri. None no munsi turi kwa kangahe? Uyu munsi turi kwa kangahe? Turi kwa mbere. Muze ko icyumweru cyuzuye kwa gatandatu. Icyumweru cyuzuye kwa gatandatu. N'iminsi ibiri. Kosizo. Muze. Muravuze ngo icyumweru cyuzuye kwa gatandatu n'iminsi ibiri. Oya? Ku cyumweru kwa gatandatu twujuje icyumweru ubwo ni iminsi 7. Kumva? Ku cyumweru atajya umunsi umwe wa 8. Sijya kuwa mbere wa 9. Urumva ni iminsi 9. Uyu munsi turi kwa mbere. Kwa mbere sera? Kurumva? None ubwo byatwaye iminsi ingahe kugira byuzure iminsi 9? Byasabye? Iminsi ingahe kugira byuzure iminsi 9? 2. Byasabye? Byasabye iminsi 9 kugira ngo byuzure iminsi 9. Byasabye iminsi 9 kugira ngo byuzure iminsi 9. Okay. Nkeneye kumenya. Hanyuma rero hano kukera natangiye kwaza ibibazo byanje. Nta kibazo nawe turi tayari. Usubiza nicyo kintu tuzi. Hanyuma rero ndagenda mbaza umwe ku wundi. Sigeze kutubera byiza. Nta kibazo. Hanyuma ikibazo cya mbere kiragira kiti ndahera kuri Eric. Ndahera kuri Eric. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ku rugero ufite imyaka 6. Ugukurikira afite inusu y'imyaka yawe. Ico gihe afite imyaka ingahe? Ngiye mfite imyaka 6. Sibyo? Uwo nkurikira afite hafi y'imyaka yanjye. Afite inusu y'imyaka yawe. Afite imyaka 3. Afite imyaka 3. Hanyuma murakuze. Ugejeje imyaka 14. Ubwo ngubwo yazaba afite imyaka ingahe? 14. Kwaza afite imyaka 7. Imyaka 7. Corona livzo. Uri kubaza nanjye urambaza cyane. Nende kibaza. Bana we ndumva cyoro. Ako ni imyaka 7 kuko niba afite hafi iyo mfite mugenzi agira 14 azafite 7. Achonge cyo kabisa ndumva utibutsemo. Tugende ku kindi. Katuje ku kindi hano. Hanyuma hari umuntu wagambaniye Yesu. N'umuntu wihakanye Yesu. Sibyo? Washobora kumbwira umuntu wagambaniye Yesu n'umuntu wamwihakanye? Wamugambaniye ni Yuda. Wamwihakanye Petero. Ni Petero.
Rege turafashanya turi umuryango turi Breso. Eric anyibiyemo. Breso. Okay, ntari igihe yamwihakanye. Hari habaye iki? ni wowe. Oya ni twese. Mwembi. Igihe nuza yamwihakanye. Hari inkoko zari zabitse. Zabitse gato. Igihe Petero yihakanye Yesu inkoko zari zabitse. Hari habaye iki kuvuga ngo mwihakane? Buretse ngende gutaha kubyibuka kugira ngo amwihakane. Ubundi barabihanuye ko azamwihakana nibwo azamenya uwo ari we. Inkoko zizabika inshuro 3 sibyo? Ahubwo yanze gutari nka data. Okay. Bimbaza. Hanyuma se zira sake zabitse. Mutekereza ko zari zande? zabigishwa. Zari zabigishwa. Ariko hari ikibazo muri kumfugikiraho. Ni iki cyari cyabaye kugira ngo Petero yihakane Yesu? Yaramwihakanye. Nyine ubundi yari mu ntumwa sibyo? Ariko hajya byagenze bitabizi. Turabona zero. Twumva ngo warya tanumva. Yaragiye igenda. Basi tubwira agace gato. Niwe yamugambaniye ashaka kwerekana ko ari umwana w'Imana. Nico yamugambaniyeho. Inde wari umwana w'Imana? Yesu. Nibyo. Uwagambaniye Yesu ni Petero cyangwa ni Yuda? Ni Petero. Uwamwihakanye ni Yuda. Uwamugambaniye ni Yuda. Nibyo. Uwamugambaniye Yuda. Siko kandi dusubire. We uri kubyica wowe. Ucike. We byemeye ko byaducanze. Oya nibyo. Yamusomye. Yashakaga kwerekana ko ari umwana w'Imana mu ruhame uko hari n'abandi benshi. Ariko abati ubundi buze kugira gutya na gutya. Bari buze kugira gutya na gutya. Okay. Ikindi kibazo dukomeze. Ariko abandi uko baratubwira muri comment. Batubwire nabo ko byajyanye. Kandi biroroshye. Kurumva? Biroroshye. Twagiye. Reka mbaze madame wawe. Yampeza itandukaniro rya positive na negative. Positive ni ikintu kiba ari iki. Negative ni ikintu nyine kitari icyo gihakana. Ni ikintu kitari cyo. Okay. Ku rugero baramutse bakubwiye ngo for example bakakubwira ngo bapimye amaraso yawe basanga ari positive cyangwa basanga ari negative. Iyo bakubwiye ngo amaraso yawe ari positive bashatse kuvuga iki? Uri muzima. Negative harimo ikibazo. Harimo ntabwo ngo uri muzima. Ahubwo kamwereka bavuga ijambo positive mu gihe cyo bashaka mu maraso cyabonetse. None mu gihe batagishaka mu gihe nyine iyo bagishaka bavuga ko ari positive, iyo nta kirimo bavuga ko ari negative. Iyo test yawe iba ari negative. Okay. Wambwira itandukaniro rya advocate na lawyer? Advocate na lawyer. Umwavoka n'umulawyer. Umwavoka umuntu ukumva umwavoka ni umuntu uburanira umuntu ukumva ku kirego runaka. Umuloyo ni ukonfirima kumva bitewe n'ibintu bavuze akakonfirima akavuga ati ibingi nibyo byemewe agaca urubanza nyine gutyo. Umuloyo. Okay. Umwavoka araburanira, umuloyo agashyiraho ineza. Dusubire kandi mu gitabo. Nuhe muntu wamizwe n'ifi? Niyona cyane Yosefu? Niyona. Amigwa n'ifi
yagumye mu nda y'ifi iminsi ingahe? 3. iminsi 3. yagumye mu nda y'ifi iminsi 3. byatewe n'iki kugira ngo amigwe n'ifi? nawe uri gukomeza gushyiramo amagambo atari meza nka yewe twatuma dutsindwa burundu. ikintu cyatumye ni umwuzure. niwe watumye amigwa n'ifi? yari ari mu bwato. ariko nibyo wait kankubwira ukuntu byagenze. bari bari mu bwato sibyo? ubwato haba umwuzure mu mazi. arajogwa mu mazi ifi iramubira kuko ntabwo ifi ziba ku isi ziba mu mazi. cyangwa ubwo niyo namizi uko banza nibyo. hanyuma se nuko byagenze. hanyuma igihe yavuye mu nda y'ifi yavuyemo ajahe agwa ku musenyi. ifi yaramurutse imuta ku musenyi. ifi yaramurutse imuta ku musenyi. niko nawe bizi? niko bimeze. niko byaremeze. barahasomye. twagiye. niko bimeze. yego Imana yamutumye yanga kujya. turaguha mikoro. rata twagiye. ujya wumva Dodoma sibyo ukumva na Arusha. matera. Laura Sauve. Okay, turekanye na matora ya Dodoma. Usanzwe umenyereye. None se Dodoma na Arusha. Kurumva? Dodoma na Arusha. Ni ikihe gihugu cegere Tanzania? Dodoma. Dodoma na Arusha. Ni ikihe gihugu cegere Tanzania? byose ni imirwa yo muri Tanzania. Ni imirwa yo muri Tanzania. Dodoma akaba na Arusha bose ni muri Tanzania. Yaza kwinjira ku mukoresha madame wawe. Yana rinko Dodoma. aba muri Arusha akaba no muri Dodoma nyine byose ni muri Tanzania. Aravuze ngo ni igihugu nawe kivuga. Nuko Eric. Yego. Mbwira inzego 3. Urumva? Ziyoboye igihugu zikomeye muri leta. inzego 3. Okay. inzego z'umutekano, inzego tondereka z'ubuzima. kumva hari umutekano, hari ubuzima, na politiki. inzego za politiki akaba n'iz'ubuzima akaba n'iza sibyo nibyo. Kanja nashoje. No. Nuko. Kera baratubwiraga ngo isi irazenguruka tukiri bato, sibyo? None se n'ubu nyine ubona ko ikizunguruka. iracyazunguruka. Ushingiye kuki? Mbese ko ari guseka. Oya tubwire ushingiye kuki ubona gute ku isi kizunguruka? Nuko nyine ibintu ubona uyu munsi ejo ntabwo ari kubibona. Ibaye yarahagaze. Ive. Yarahagaze. Twakaba nyine tutabona bihinduka ariko isi irazenguruka imeze. N'ubu yaranzenguruka. Nisangana n'umugabo wanjye. Ari umukobwa. Turi babiri. Okay. Okay. Yego mizenguruke. Eri. Yego. Iyo umubyeyi abyaye bamusaba guhereza umwana Coco Melon. Coco Melon. Isobanuye iki ku mwana? Coco Melon. Coco Melon. Coco Melon zone iki? Sibira bipupe by'abana bareba bya Coco Melon. Nose n'itegeko? Ntabwo ari itegeko. Coco Melon cyangwa watermelon. Coco Melon ubona n'ibira by'ibitente abana basigaye bareba byo byaje bya Coco Melon. Yego.
njyewe nzi ko ari watermelon oye umva nawe uratuma baduseka. Okay, katuje kuri madamu wawe mbwira ibintu bitatu siporo ikora mu mubiri wawe. siporo Imaze umubiri ituma wawe. ntekereza neza, ituma nanuka, ituma n'amaraso agenda neza mu mubiri. Ituma unanuka. Ntabakora siporo. Ntabakora siporo se ngo babyibuhe. Iyo ukoze siporo bikurimo ntabwo ubyibuha. Kuba ikintu kinini. Okay, Eri. Uzona ko ku rugero iyo shetani aza kuba umunyafurika. Yari kuba mu kihe gihugu? yaza ko muri Afurika. Shetani. Nko muri Kongo. Iwe. Muri Kongo. Kubera ko abantu babagome cyane. Yego. Uzona ko Aba bagome bacane ba Mayimayi buriya ni ba Satani. uwo waruze ubumva? Yari kuba mu kihe gihugu? Muri cya gihugu aryo ni ikihe? Ukraine. Hose ni muri Afurika. Tuje muri Afurika. Ari kuba hashaka twari no kumubona i Kigali wasanga. Okay. None se ikindi kibazo noneho canje kiragira kiti noti y'ibihumbi 3 igira amazera ngahe? Noti y'ibihumbi 3 mu kihe gihugu? Yo mu Rwanda 3. Noti y'ibihumbi 3 igira amazera 3. Uzace isubire. Nusu noti y'ibihumbi 3 ba. Arisa katwera ikiganiro. Ejo wagiye unosha sukana. Nusu we noti y'ibihumbi 3 wora. Numvaga nyine kuri 3. Okay. Twagiye. Eri, iyo uza kuba Yesu. Ubu wari kuba ukuri kuba nyine mu Rwanda. No kuri cyo mu Rwanda nazajyana abanyarwanda bose mu ijuru. Abanyarwanda bose. Abandi. Buze mu Rwanda ariko. Mbese mu abanyarwanda bose ndabakunda bazajya mu ijuru. Ubu nyine saramutse aje. Niki umubwira? Niki umubwira? Namubwira ngo twibera abajama. Aje. Kubinaha. Yes aje no umubwira ngo mwibera abajama. Twibera abajama kabisa tujye duciringa gake gake. Okay. Twagiye kubera ko babwita ubunyobwa. Kurumva? Kandi buribwa. Ubuno bwo guteka. Ubunyobwa. Nuko nyine babuteka. Kubera ko nyine ari ryo zina babonye rikwiriye ubunyobwa. Kandi babuteka. Nanjye ahubwo icyo kibazo njya nkibaza. Ndumva nanjye ntakikubaza. Kubera ko babwita ubunyobwa kandi buribwa. Sinzi impamvu kandi buribwa. Eric. Ubu nyine turi 2025. Iyo uvuka nyuma y'imyaka 7 ishize ubu nyine wakagombye kuba ufite imyaka ingahe? Iyo mvuka nyuma y'imyaka 7 ishize ubu nyine 2025 ubu ufite imyaka ingahe? Ubu turi 2025 sijya? Iyo mvuka nyuma y'imyaka 7 ishize ubu nyine ufite imyaka ingahe? Ubwo nyine no gufata 25 Ngufashe. Subiramo cyo cyawe. Ubu turi 2025 sijya? Iyo mvuka nyuma y'imyaka 7 ishize nagombye kuba mfite imyaka 7. 14. Ni imyaka 7. Maula. Imyaka 7 ishize ubwo ni imyaka 7. 7 years. Ni imyaka 7. So ambwira ngo namujyana nyine kuri essence. Bitubwira ukuntu amubwira mu cyongereza. Njye kumbwira ngo amavuta arashize. Agutegereze mugende. Ari umumotari uyu nguyu. Ari umumotari. Kwica ibintu. Agukubita ijoro. Okay, twagiye.
wize muri system y'icyongereza cyangwa igifaransa? Icyongereza. Uramutse utwaye umuntu uri umumotari ku rugero utwaye umuzungu muragiye mugera imbere amavuta aragushiranye ukeneye kumbwira ngo nahagarare akurinde ugende ushiremo amavuta mugende wamubwira ute mu cyongereza? Nambwira ngo namujyana nyine kuri essence. Bitubwira ukuntu wamubwira mu cyongereza? Njye kumbwira ngo amavuta arashize. Agutegereze mugende. Ari umumotari uyu nguyu? Ari umumotari. Uri umumotari sibyo? Nabwira umuzungu ngo wait. Akambaza ngo kubera iki? Komeza. Murakomeje? Wait for me. Wait for what? What? I need essence. There. I need essence. There. Wait. I'm just coming. Wait. Yes. In a few minutes. 3. Cyamani ntabwo nabura ibintu mubwira. Namubwira gutya kandi yaba yabyumvise. Nuko abanyarwanda muduseka icyongereza. Ariko ubu yaba yari umuzungu yakaba yanyumvise kare. Ariko uri umumotari kahise yakumvise. Byarangiye. Zakayo. Biri muvuga yari umuntu umeze gute? Yari mugufi cyane. Yari umugabo mugufi. Nyuma yo kuba mugufi. Niki yakoranye na Yesu? Nihe yahuriye na Yesu? Yahuriye na Yesu ubwo Yesu yari gutambuka. And then ashaka kumureba cause yari ajya mu giti. Kugira ngo abashe kureba Yesu. Hano Yesu aramubwira ati we manuka twane duciringe gake gake hano hasi. Nuko babonanye nawe. Hanyuma washobora kutubwira izina Zakayo mu cyongereza? Zakayo. Nuko Zakayo ntaryo. Zakayo. Zakayo ntago rero mu cyongereza buriya. Ni Zakayo nyine. Buriya ni Zakayo. Ni nkuko na Yesu ari Yesu na Zakayo ni Zakayo. Yesu ni Jesus. Ni Jesus ariko ni Yesu. Uzarebe ukuntu byandikwa katari kimwe. None se Zakayo uko yandikwa mu cyongereza niko yandikwa mu kinyarwanda? Ni kimwe nyine iryo zina ni iryo ngiryo nyine ntago rijya rihinduka. Ntago rihinduka. Rishwa? Niba rihinduka simbiza rirahinduka da. No mu Giswahili ni Zakayo nuko. Yego, no mu Gifaransa. No mu Gifaransa ni Zakayo. Okay, twagiye kuri madame wawe. Umupfakazi. Umupfakazi ni umuntu umeze gute? Ni umuntu utagira umugabo, apfushije umugabo. Apfushije umugabo. Hanyuma se umugabo wapfushije umugore bamwita gute? Nta kintu we ntabwo bamwita. Bavuga ko nyine yapfushije umugore. Umuntu wapfushije umugore? We ntabwo bamwita gute? Bamwita gute se nyine? Nta zina agira. Baba bavuga ngo yabuze umugore. Ataba singo nyine. Ataba singo. Usanga ari n'umupfagabo bye. Ariko nta kintu bavuga. Yahita basingo niko biba bimeze. Yego. Ahita abasingo? Akipfuje umugore uhita uba singo. Ngo ngwiki? None kuki umugore se ko ugiye gushwana ugiye kugira amahane? Eri, ninde wanditse Bible? N'abanditse. Abagabo b'abahanga bari bazi ibintu babayeho kera nibo bagiye bayandika. Wari wuzuzwa? Wari wavuga ku ndimi? Oya. Oya. Uzi ubyifuza? Oya. Tuzi ubyifuza. Muri make ntuzi ukenera no kuvuga ku ndimi? Nyine ngo nsenge cyane ariko ntabwo ari cyane. Niyo mpano y'umwuka ujya wifuza? Gusengera abantu bagakira. Gusengera abantu bagakira? Niyihe ufite? Gusengera abantu bakire. Missed call. Yego. Wayambwira missed call mu kinyarwanda? Ni umuntu missed call. Mbese ni telefone baguhamagaye ntuyitabe.
ni phone nyine ni kuba umuntu aguhamagara Missed call. ukabibona kamufasha missed call urumva ni call utafashe ni nyine n'umuntu missed ni ikintu cyo cyabuze ni call utabashije ku receiving iba yabaye missed ibabaye nuvuga ngo iyo umuntu aguhamagaye ubusabwa kumwitaho mu gihe yabaye missed call ni call utabashije ku receiving nibyo ngibyo kuri wakugikoza mbere ko dusoza nsigaranye utubazo duke nka dutatu Eric mbwira amabara 5 y'inka. Amabara 5 okay. Ibara rya mbere umweru umukara gaju asa 3 kigina n'icyatsi hari n'irya kaki ari na kaki hari hari kaki akaba n'ikigina ingisa n'intebe sinazuzi nkazi nzungu oya okay ntaribi ariko ntabwo yitwa kaki yitwa ifite izina ryayo yitwa yego ifite ibara ryayo inka yaba we umugore afite 0 iki niyo cyimkunze nukuvuga ngo amabara 3 Eric yashoboye na 3 gusa yashoboye 3 umukara umweru n'ikigina n'ikake na gaju haba n'ibara rya gaju igaju n'inka nyine y'igaju urumva hanyuma nta ikigena nta nka iba yitwa gutyo nta n'inka ya kaki nayo tagiye ariko muzo twagerageje turafite hanyuma iyo bakama inka urumva ikintu iyo bavuga ngo ari kuvuruganya aba ari gukora iki ari gukama nyine kuvuruganya akoresha amaboko abiri agira gutya ari kuvuruganya aho iyo bavuze ngo inka iri gukama umuhondo biba bishatse kuvuga iki ni inka ikibyara nyine n'ikibyara ibikama umuhondo umuhondo ni iki ni amata ni ubwoko bw'amata y'inka ikibyara aba ameze gute aba ari umuhondo nyine ni amata ya mbere ni amata ya mbere arimo amavuta nyine wese umuhondo aba ari nk'amavuta hanyuma tukugezeho mu Giswahili hari ijambo bajya bavuga ngo mchele na wali cyangwa uzi Igiswahili okay ngaye mpa itandukaniro rya uzi Igiswahili kutayo barabimbwiye ni ibanga ratambaza ngo itandukaniro ry'umuceri rya mchele na wali tofauti ya mchele na wali byose ni kimwe bitandukanye gute bitandukanye gute byose no muceri ariko bifite uko bitandukanye yego yego nahise ko byose ngenzi ko ari wari nyine ari umuceri abisilamu umuceri ni umuceri nyine ni kimwe mareka kungira umusazi uvuga ngo umuceri kumva biterwa na place n'ahantu ururimi rukoreshwa muri Tanzania bakunda gukoresha wali ukumva none muri Kenya bavuga umuceri ni kimwe ariko muri Zanzibar muri ntabwo ari kimwe muri kunyiba bifite uburyo bitandukanye yes umuceri byose ni umuceri ariko bifite uko bitandukanye hari wali wundi kundushwa gukoreshwa n'abari abantu bo muri Mombasa ari abaswari cyane ari umuceri ukaranze umuceri ukaranze
udakaranze ukaba lejo mbega umugore Imana yampaye rata twigendere akantu bashira umuntu mu kwaha bamupima umuriro bakita gute termometre ni termometre termometre bakita termometre okay hanyuma akantu ijambo microwave ni iki microwaves ni boro ishyushye ibintu uri kumva ushaka kwica ama microbe uri kumva igakuramo nyine igashyushya ibintu igatuma ibintu bishyuha kabisa ico ngico twagiye ikibazo kimwe gisigaye kuri Eric n'ikindi kibazo kimwe kuri madame wiwe ikibazo mbaza Eric ni iki nguhaye inoti ya 200 zibiri inoti zibiri za 200 inshuro ebyiri uretse inshuro ebyiri ayo mafaranga nangahe mu cyumweru ngiye nyaguha buri munsi nangahe mu cyumweru umaye inoti ebyiri za 200 ubwo ni 400 ku munsi ubwo ni ku cyumweru gukuba 7 kane gukuba 7 ni kangahe nakubwiye ngo ntabwo nguhaye inoti ebyiri nguhaye inoti zibiri inoti zibiri nyine za 200 200 inshuro zibiri inshuro zibiri 200 inshuro zibiri 400 gukuba 2 si 800 se 800 gukuba 7 ni 800 gukuba 7 ubwo hisaba ngahe ku 8 gukuba 7 nyine biteranye 50 kandi sinibuka hafi aho ngaho okay hanyuma imvura yaguye bitubwire mu cyongereza ako konyine imvura yaguye uko gusa rain is raining is raining cyangwa uvuga ngo raining byonyine raining rain ngo gute raining zero pe nakatanebye ni okay dusoza nire jambo mwabwira abasiribateri batarashaka ngira icyo babwira bebe tubabwire ngo babishyire muri gahunda bashake ni byiza gushaka ni byiza urugo ni rwiza mushake guys mushake abantu mutarashaka ni byiza cyane urugo ni rwiza ni umugisha remo ibintu byinshi urugo ni rwiza bave mu byo bagiyemo muve mu bintu murimo mushake cyane cyane wowe niwe turi kubwira bebe mubwire njega ndacyari muto mubwire mubwire be mu byabamo yateguye kino kibazo ubwo ari hafi hanyuma rero murakoze turishimye cyane kandi Imana natwe turishimye bikomeye izabahe kwishima iteka ryose mu rugo rwanyu nimugire ikintu mubwira abantu bari hano kuri Eli Entertainment mubabwire ikintu mubabwire ibintu abantu muri kuri Eli bebe babwire kwa konti Eli vuga ngo Eli Entertainment Entertainment turabakunda cyane twishimiye gukorera hano kandi natwe muze mudusapotinge kuri Blesso Family kuri YouTube ni Blesso Family, Instagram Blesso Family, TikTok Blesso Family ahantu hose ni Family Blesso ngewe na madame kabisa bagende bakore subscribe mukore mujye mudufollowing ahantu hose ni couple nshasha ino ni couple nshasha ino kandi ifite content nziza pe za Coco Melon subscribe nuko hanyuma amahoro y'Imana bane namwe